دولتا ترکیه داگرکر و چتین و کرد داگر دیگه ور ویران دیگه و جهب دخه اف ویران کرن هم ویران کرن ده آلیه خوازایی ده هم جو ویران کرنه که ده آلیه ارد و تالان کرنه وی ده لبرچاوانم اف یک جه ادلی بگیره حتی عفرین، جرابلوس، عزاز، باب سریکانیه گریسپی ده هر هویتیه که کلوان هری مانده با آوه که زلال تی خویا کرن ایرو امی وی هویتیا دولتا ترکیه داگرکر و بطایبتیا لعفرینی به میوان خوره نقاش بکن امی بپرسن که ما ایدی نبسه عفرین جبو وره رزگار کرن ام لبنده چنه جبر برخوادنیا گلی روشاوی کردستانی او به جهانی جدا اثبات کرن برخوادن ریا سرکفتنی یا سرکیه جبو وی اکیم و وی مجاره سرکه و طایبت میوان مین طایبت هنه و به مجاره عفرینی برنامه ما دست پیدا کرد. بله چاره کردن دما خوش به بینرین هجا ایرو مجاره سرکه یا برنامه ما روشاره عفرینیه هویتیا کو دولتا ترکیه و چتین و هم دو گهارتنا عالیه دموگرافی او هم جی بمپیکرنین کول عفنه پیکتنه ده امی وکه مجاره سرکه برنامه خو بگیرین دست جبو برسفداینا پرسلمجی دو میوانین مین هجا هنم یک جوان امی دست پیکه روشال عفرینی به آگاهین داویه هم ببن او میوانی دوامین جی امی ایدی پرسین کو ده درباره روشا عفرینی ده جی بپرسن او پرساهری سرکه جی گلو ما ایدی وقتی رزگار کرنا باجر عفرینی جی ویتاریتیا داگرکریا دولتا ترک و چتین و نهاتیه جی پرس بکن لی دسپیک ام جاره خواه به حوالی خواه روشنموان اگیت روش کو هون همون نازدیکن جی روشا داگرکرنا ایریشن داگرکریا دولتا ترکیا لسر عفرین و حتی روشا ایرو یک چی کسی که هری جنیز و روشا هی دشوپین آگاهیم برای گشتره پار وده که اگیت ام دبیجین دسپیک تو بخیر هاتی برنامه میا طیبت جبو کو ام دخوازن روشا عفرین جنیز و بزانبن یک کسی که هری زیاده شاهدیه و کری آگاهی دستی ویده هی او جتوی او از دخوازم به وی پرسی هما ام دست بکن اکیت نها روشا داویار عفرینی به چاواییه ایوار باش بود و میوان دو همه تماشاوان رونایی تیوی جی نه پرس بالکش به طیبت ام ددم که هری گرینگ و سردم که ارتشا ترک به سرانتری کردستان ایریشین برفره دست بکن هلبت عفرین جی دنوا و ایریشه ده هلبت حضر حیدان حتی نه ابتکارن سالا پنجمین دولت ترک توی خلکن هرم سر و بر طالان و ایرانیه دیگه طیبت نه دخواه بشتی بالا بهتر بکشیم سر نه اگرم وقت عفرین بگرندست ایریشن لسر عفرین ده حضر حیدان اگر تی بیرا و تی بیرا تماشاوان و تی بیرا توی ریا گشتی دولت ترک به صدان کومین چته و به ارتش خواهی یا گو اوقاس پروپاگاندای واند که و به هفته دو بالافرین شهر تر آسیمان باجار عفرین دومان کراج جتاری جخون میجیه یا دولت ترک خواست خلک عفرین بریه بده چکنش بر دولت ترک ما بر ایریشن عفرین تبیر بجی هفته بالافرین ابشین دستی بود بهتر یعنی خلک عفرین دوان هدف گرتنا دا به طیبت امنا دخوازن تشتی بکشن تر دم جارم نا لعفرین بهتر اف ایریشن گو چه بون برای ام دخوازن دی بیر بخم تردار لعفرین برگو هنکی به هوا گیری دایا نها دوان ایریشان ده بس ندی سیاست حضار دیرتر خلکن عفرینه لنووندا باجار عفرین و نافچین و خودین خلکن رسن این عفرینی آتبو مجی کرن ده همبر و ایریشا ده حضار حیجان تی بیرا تماشاوان و ایریشه که پر بهوانه 58 روزان برخدانه که دستانی سردمه شروان یه پکیو پجیل دیجی و هویتیا خوینمیج دولت ترک بکات هلبت گل عفرین ایش ورشگرجی لکلک شروان خو لکلک لهنگین خو 58 روزان دست شروان یه پکیو پجی ول دیجی و ارتشه شرکی دیروکی مشان و تی بیرواجی ده همان ده 18 آذر ده حضر 18 آنده جبر ایریش این هوانه جبر به بالافرین شهر بر به تکنیک سردم یا نوجن دولت ترکیه خلکن عفرین هدف کرد دیریش شهر عفرین ده آگاهی که طرف پر بکم بله دتام و پیواجوی ده نیدی پین سبکت این عفرین شهید کرد حتی نکون هدف ایریش این واقع او گلن عفرین صداقت گام بعد کن برای خدان شد پنابر بون بر چه پنابر او ایریشن ارتشات یا هو انا بري شابه بله
بالعجت بريا كم شخدر بازي الرشا كوجبرين لآلية الشهباي ببين كوجبرين عفنين كل هرمين الشهباي بجهبونا اس دخوازم هم هنا كي دنج دنافا عفني دوام بكن نها جيجل كومين جدا ينجتين دولتا تركيا بنافين جدا نها لعفرينينا رشا لعفريني يكجي باشري آرام يه سوري بو باشري حري ويرانجر او طالانكريني يه للسوري او جي باشري عفرينيه نها بدهان كومنتاتين جدا لورهنا بروجانا آگاهيين بمبيكرنانتين روجانا آگاهيين تجاوزتين روجانا آگاهيين اشكنجه نوا عفرينتين ديمنين كو درد كمن جور استا هوفيتيا جتين دولتا ترك او رژیما دولتا تركيا ده ديار كرن نها اجت اف جتين كون هال ورن لا عفرين ام دخوازن هيك السربيه كي آگاهيين ببنرين خورا بار بكن اف كومنتاتا همو دبن کنترل دولت ترکیه دننه وسا جبرکو بریان هاجی هاترا گاندن کو چتین النصره در بازی حرمی بونا جاره کردن چتین دولت ترکیه بوان رکت ناوا پفچونان انگو شانویک لور هاتا گراندن گلو اف حرم جاره کردن همو چتین داگرکریا دولت ترکیه لی بجهبونه وسا بله نها اف تشتي تركنا العفرين بيتو حشكو من چتين دولت تركيا العفرين جيني بله بيتو حشكو من چتين بعد كان سیستم داعش، سیستم النصره، سیستم ارتش آزاد. گلک فصل کوینا بید دست بک شورش روجاوی کردستان ده انگو لدیجی شر گل روجاوا کرن اف کومنگو ام بحث دکن نهال عفرین اف طالان کرن ام بحث دکن نهال عفرین اف بی تو حش کومنگو ام بحث دکن ل سرانسری گندن عفرین نافچه باجار داگر کرن ناد وی داگر کرنه ده اف فصایلینگو اف کومن چته ام بحث دکن توی حرم عفرین دخوازن ناسنامه یکی این کردی تنبه جبر آرمانجا ایریشا دولت ترکیه یا عفرینه لدیجی یک دخوازن وی دتنشون بکم سردار جبر گو مجار وقت دنجیره به هوا گریدایه بله جبر دولت ترک دخواست همبر سیستم ریوبریا خاصر همبر سیستم دموکراتیک ایگول عفرین هاتو بو برخستن کردن دخواست وی سیستم هروشینی نها شرکی چاندنی تکرن جبر نها برای و فصایلین گام بحث کن کومین چته گام بحث کن گهرتن دموگرافی به تایبەتی ام واره بکشین سر و دارو برین عفرین تین طالان کرن یک زمان کردی زمان خلق عفرین ای رسن تی گهرتن خلق اینگو جسدی ده خلق رسن این عفرین اینگو نهال لعفرین مانم و خلق ددن داوجن حبسا تین قتل کرن به اشکنجین ان هو و این دیجی مروان او کسنا تینا کشتن نه برنجوی که دستی میده به تایبەتی نه پشتی دادر کردن عفرین 606 کس نیدی 606 کس دبن اشکنجه هویتی زندان چتین دولت ترکیه ده هاتن کشتن یعنی بونه قربانی و اشکنجه دولت ترک و به تایبەتی زیرتری نوت کس نه گو بلگت اسمه ده 4 سال پشتی عفرین بحث کن زیرتری نوت کسی گو دبن اشکنجه لیدان تعذیب گلک جورین این دولت ترکیه و میوان چته دکن هاتن کشتن اما اجمالی که نگین ها دستی مدهی او بطیبت افها صحیحان وقتی رو وجهی بریاد نقشه کنول بطیبت هیئت تحقیق شام جبت النصره جنور تكسب حتى برب وجروك عزازي ببيلام استخباراتية دولة قتل وان نقشه هيئة تحرير الشرير ما بغيجي نقلب ما فكر ارتشت نقشه بلا شام زاد بينا كوجبو تجي با بروجات اول ديش دالا توي دي جنبي بالت باشتر بله ناتش بله بله عجت السماويه كي جي برز بك مجبر كو مجارين هي ما قلت ميفانا كي ما دنجي ميفانا كي ما هيجا هي شو امي في كي باوي كي بدتا او بهورجلاوي جي بپرسن لي پرسا كو داوي از خوازم جتا بكم عجت او جي درباري چالکین هیزن رزگاریا عفنی ین لحرمی دیا باندورا ویا لسر حرمی تو هم وکی روشت موانه که هم جی شوپینره که لشهبای لعفنی روشا هری داوی آگهین هری زلال دسته دنم ام وی که عجت هم پرس بکن ها باندورا وان چالکین هیزن رزگاریا عفنی لسر عفنی بخوا و هم جی لسر حرمی دور براوی باندورا که بچه آوی دا آوا کرن و بطایبتیش تعالی مورال گلی کوچبرین عفنی ین لحرما شهبای بجهبونه ده بله نها ام شر تحضر حيدا بعض كن رانا وستيا تحضر حيدا ام تحضر بيتو ددنا او شرمان عفرين زاروكين عفرين لناوا ذكي داگر كراندم قريبون جو پشت داگر کرا بشكنن اوا قال لك جارا ما قلتي ام ديتا تاكدا بيدكن وحتى
تشتی گو ام بالکش هیدین ردگاری عفرین به دیمن خو به داخانین خو و ریا گشتی را گلک جاران پار بکریه بارم همو ریا گشتی تماشاوان هم قنال و توی این بله چاپمنی دبینن کو چه قصا گو قانون بون بچه که فردی کارن بچن سر گلک چپرین داگر کردن کارین گلک نقطه این ارتش ترکی این چتین دولت ترکی العفرین بروخن اوا گلک جارا دلاله اونها جی ام دی صد بینن اف معنویات اف کلاجانا خلق عفرین اف برخدانا 4 سالین ام شبا بحث کن از کارم بیجم بهتر هندک هیجان خو مورال معنویات خو ایک و دیگره بهتر او چالاکین گم پشتی برخدانا تردم یا پنگا و یکمی بحث کن نه دوا 4 سالنا دا هیدین ردگاری دکارو بو گلک در بین گران لشتین دولت ترک لارتش ترک للشکر ارتش ترک بخینه اوا وقت ما گفت به دیمن اینگو داخانین هید ردگاری دادت کذا اوا رنگی کی برفره نه دم هاتیه پروسی جی گوری پرته و اینگو و کرجی دم کاتیه کو لعفرین هدی اف داگرکری بروخه هدی اف داگرکری وری قوتاندن بویجی ام دبیجن شروانین هید ردگاری عفرین چارکی اینگو لدار دخم اوا اف دبی هیویه که ان مدن آنجی دبیج بو سرکفتنه که گو دیتا دواگر العفرین چه ببه اف معنویت ده توی خلقین این گونها لکامپین شهباده برخواددن به هیوینه کو دارو که وان روزی که جبری روزی که وگرن مال خو وگرن باجار خو اف داگاری کریا و خوین مجیا گونها العفرین تکرن دخوازن بین قوتاندن بو ویجی هید ردگاری هیویه که گونها نکنه جبو خلق عفرینه بو هیویه که جبو توی باجار سوری این داگرکری و بتیبت ام باش عفرین دکن جبر شروان این هید ردگاری عفرینه دکانید و 4 ساله دا گرک در بین مردن داگر کرا بخن مجرد گونها هیوی هنه باوریا گو هيا دم هاتیه و گل عفرین روزین داوید جهات هات نشاندان کو گل عفرین لبنده کو ای روز بری سبه یعنی ساعتک بری ساعتک دن وگر واره خو افجی هیوی خو بهتر به شروان هیوی ردگاری عفرین داده بینن و بگن بن عالی چکداری ده اگر عالی لشکری ده بگن درس اینگو هری ده یعنی دوا 4 سالنا ده گلک چالاکی وان چی بونه گلک به دیمن بلگه تشت جریا گشتی را پار وکنه و باور دکم اینجی ریا گشتی را دشوپینن دو ویجی یعنی هیدر ردگاری عفرینی جبونه خلکن عفرین خلکن شابا ایگون حال کامپین شابا دادمینم جبونه وان هیویه که ان مزن اینگو کانبن داگرکری هلوشینه او دوا تردمه دم دکاران بیجن رحتی تیدیتن کو و هیدر ردگاری عفرین گلک جاران جی ریا گشتی جی دانه و کار به گو دولت ترک العفرینی تک ببه خویاد بجبر گو گلک دیمن امکان پرس دکن به دولت ترکیه گلک دربه مفاهن اف برخدان و بشاد دکن افته دانه بیجم و یکی هندک هید و صبرا بگر خود بینه بله عجیت حوالی ما عجیت روش ما گفت جالی هو بینرین هیجا و خواهی ناز کردن یک کسی کو جا روژا دسپیک ایریشا داگرکریا دولتا ترکیه لسر عفرینه و حتی روژا ایرو هر تم آگاهین روشا عفرینه کو هم دشوپین او هم جه به رای گشتی را پار ورده که تا تکیلداری روشا عفرینه آگاهی به بینرین مرا پار وکر و روشا داویه تنرخاندن کر ام دبیجین گلک سپاس جبوتا عجیت هیویدارم کو هر تشت لگوری دلی و افرینان جی در باز ولی گوری دلی کردستان بگشتی هم مشبوک عفرین جبو کردستان دی سمبولا که سرکه و داخواز سرکه او کو رزگار کردن باشار عفرینیه بله هر ده همان مجاری ده می وجاری به میوان خوی دن دوام بکن او جی ما گوت میوانه که ما یه دن میوانه که هیجا او جی بریس حسن کوچر جیگری هفسرکاتیا مجلسا ریوبر یا خسر یا باکور او روشتات سوریه اول حسن دماوج خوشبه مدخواست ایرو و مجارا روشا عفرین ام بوره نقاش بکن جبو وی که گلک پرسین کو ام جواب بکن هنه ام دست بکن دبیجین هم بخیر هاتنه برنامه ما دم باش هنجي سرچوا بله اول حسن ام جوی که دست بکن ما گفت حوالی ما عجید جیک کسی دست بکن شاهدیا بویری دیگر او هنجی هم وکه ریوبر او هم جی وکه یک جی پیشنگن گلی حریم در روشن دست بکن یا ایرشا داگرکریا دولتا ترکیه لسر عفرینی ده هرتمیه کو هشت مورالی گل بلند به باوریا وان خورد به هون لپیش بون جواکا عفرینی جی جبو وی طایبتمندیه و حس کردن که پر زیده جبو وحیا یک جه صدما طایبت یا وی برنامه طایبت که ما خواستم و بکن میوان جه اف بو از هما دخوازم وی که جواب پرس بکن ها عفرین چه بو و نها بوید چه
نا دست به که تبا 5 ساله دا شهیدین کجبو رزگار کرنا عفرین شهید کتنا ام شخصی وادا همه شهیدا ببیرتینون و بجنا خبر وادا طوینن نا عفرین سیستمك يا خويا ديمقراطيك هبو اولكاري تدا هبو قالك كاسنج دربا دهاتن خال عفرين دقرتن و عفرين ميفان پرور بو جبو هر كاسي سوريا كل ايريشن نظام ايريشن دولة ترك درابين حمد هاتن ويدري خب جي ذكرن فقط بشتي دبن ناوي امي خطكي اولكاريه منطقه امن امي بدن شكرنا خطكي لسر سرانسري سنر امي بدن شكرنا منطقه امن امي بدن شكرنا جبوي كامي يريشي لسر جالي هرمي بكنا امي يريشي لسر اخا سوري بكنا جبو ام بكاربن حدودي خب باريز ام حدودي يعني دولة تركيا بعد دولة تركينا فقط كيلك ويدا كان صلاة داعش هبو جبهة النصر هبو فصائل مسلح يدي ترهبون جبوا نمهم بو يعني او نخطر السروة حركات ارهابي الكيلك وهبون جبوا نخطر فقط جالي كرد يكو اشتي خوازه يكو تخوازه برزگريكي خو بسوري را چاره سر بك بسياسي چاره سر بك وكي دولة تركيا وك تهديد تجبوخا حساب ذكر وكو ازي ايريشي لسر في اخي بكما دبي اخي دا ايريش لسر متين كرن وكي امزانن 2012 بله جوينك يا اولكاريا تركيا تشيبو ويشاغي ازي بينم بيراجبركو ديروكي فاغريدايا بله ويشاغي دقوتن نيف خدا نقاش ذكرن دولة تركيا نفخذ نقاش ذكر أمي تشوا مداخلة سوري بك جبركو شورش سوري 2011 دست بيكر 2012 دا رونشتن قد أمي تشوا مداخلة سوري بكنا ويش أغيى كجواد هندري جفيني دا دبيجن أف سلطان سليم يا سلطان سليمان هيا مزاري وي هيا بله أمي بريكا مزار امي بكار بمداخله بكنا ويش غير سروكي استخبارات التركي ذكري قوت ده علامه ده جي دركت ورته حقان فيدان قوت ان حاجتنا كامي شرف هجتي بشن امي شار خورتا بشين ويالي صاروخ امي بدن دسوا بلا ما بخن وامي هجتي بكار بيريش لسر باكوري سوري بكن امي يريش لسر باجار عفرين بكنا بيريش لسر كوبانه بكنا ايريش لسر منطقين اولكاري تدا هي باراستن تدا هي ام ايريشي وا بكنا اف قرار وابو يعني قرار وابو حاجاتك بيدا بكنا حاجاتك بمعنى تعلاقه خبراتي ونينا وام رايا قشتيا الدنيا جي اقنع بكنا كو اف جرك ام ايريش بكن ناشرا عفريش بوخو اساس قرتن چرا عفرین بو خو اساس گرتن بله جبر کو عفرین پرانی خو شینی خو کردن و دخوازه دولت ترکی تفهم کرن قرکرنا کرداش بو خو هدف گرتیه عقلیت دولت ترکی دا کردک الکودری هب دجبنویه کردک الکودری آزادی خواز به و کاویه بخوازه عدالت بخوازه دجبنه دولت ترکیه جبو وی که شینی هر زیاده کرد دانه جبو کو قرکرنا کردا چه بکه جبو عبادت کرنه لسر کردا فرد بکه جبو کو حتی نها گوراندنا دیموغرافی ده چه کرن يعني هيزن داعش هيزن جبهة النصر حمق خستن عفرين ده تبن نافشته جيش الوطني السوريا ام معارضا تعلاقه خبر راستي وتنه او كسي كل قال دولة تركي كار دكن شتاتيه دكن حمجي اسلامي متطرف هركس فهم دكه دنيا جي فهم دكه بس مسألة عفرين انها مسألة دولة تركي تني اسيرو بدكم مسألة عفرين مسألة كي قومبلو كي نامنتوي بو لسر عفريني هركس بيدنگ بو بله شخويا باكش اتفاق قريش ياد اورتا روسيا و تركيا دا
و اريكرنا دولة اوروبا يعني بيدنجمينا بيدنجمينا تحالف دولي اب حمى بين يك ولسر عفرينه ایریشا دولت ترکی هات کرن قرکرن برچاوی هر کسی تی کرن سالا 21 سالا کو در خودت بجه پیشکتن و علم و پیشکتن کی پر مازن دنیای دا چی بوه البرچاوی و نتوک تی تصفیه کرن تی ibaده کرن تی قر کرن زمان وج ارتراض به و کسی کو دنگ خواب کنینن demek ki ev Hamed hindre ve komplo da jixwa girtine و از وخا وقت تنی دولت ترکی شیروان hakem دولت ترکی تک تنها بهات یا نکاری عفرین بستن ونهاج وصايا بلش قهر هوال حسن دولت ترکی تک تنها نکار تو باجاری بلش قهر دامات چارچوبه داول حسن و که وش آنی زمان دامات دسپیک یا ایریشا آنگو روجا ایریشا لسر عفرین دسپیک رو حتی روجا داویه جی دقادا نافنتوی ده جدر و گلی کرد و چالکین کو پیتانی حلوسته که پر زیده و حلوسته که بیدنگ هبو yani ev bedengya devleta Türkiye veşi wisa bedengya kol hem beriviye ki şiru vekir demek ki desti hemyan tede habu ev plan devleta Türkiye be hemyan da bu razı kirin o ji bo van çeteyin xoş li bir biceh bike li hevkirnek pek hatibu li ez dixwazim viye ki jê jwab pirz bikin ha beriya ku em we bejdar bikin me havalî me rojnamevan agît roj ku ev jê yek ji kesên ku destpêkî heta roja îro rewşa li Efrînê jinêz ve dişopîne agahî ji bi bînerên me re par vekir جروشا دسپیکیا ایریشا داگیرکاری حتی نها کو دولت ترک بقاسی 400,000 کسین جدورین جدا آنینه و لسر خاک عفرینیان بجه کرنه اف گوهرتنا دموگرافیا باجاره یعنی باجری کو هند بیجن همو توایی خاک کردن کو دولت ترکیه جوخا یک جسدمی کو ایریش کرنا و او بو نها اف گیک به چابه به اف 400,000 کسین لور هاتن بجه کرن نها عفرینین لور هاتن کوچبر کرن یعنی اف شوبه چابه به وسا إنا أو ذاتن هدف أو بو أو ملاطن كل شامي هاتنا الدرعي هاتنا وقالك عائلين شتا تندري عفرين إذا جيبكن جبوكو شركة أورتا كردا وعرب هذا بدأ شيكرن يعني وأساسا أو عربي ورجي أو إنسان الورجي حتى شتين عائلين شتا يورجي ني عفريننا يعني أو جركش عفرين دركبن وش عفرين دركبن جي عفرين آخا كي وا چتا قبول ناكه چته کو هرو دارين عفريا جي دكن هرو قتل عاماتي نسري وا هرو انسانات گرش بدري وا دا پراستينن هرو يعني چتين کو خفروشن بپرا خفروتنا ونشرعينا وتغيير ديموغرافي او خد جريمتك در حق اجبو انسانيتي جريمتك فقط نا وصرحت رحت بفا سياسات ددن مشاندل برشاوي عالمي ونها قال لك جي وثائق وملفات دست مدى هنا مريكرنا داري ناونتوي فقط هركس بيدنجا وكيكو هركس بيجي اري هركس ذات بيدنجي معناه خا شيء معناه خا ديمك ازبي سياساتي قبيل ديكم بله هركس خو حاجات اردوغان دبينه هركس خو حاجات دولت تركي دبينه برجواندي خو سياسي عبوري بيرا دبينه يعني نا كرد خوازن كردا بخن قربانا برجواندين خو سياسي عبوري تيدا دولت نامنا توي تيدا روسيا جي تيدا تحالف جي تيدا اوروبا جي هركس برجواندي خو تركا هي تخازه تركا راضي بك وترك جي شرطي ويا اساسيه راضي كرنا ولاتا شيء از gerek هين اركاريا ما بكن از كردا تصفيه بكم دبنا بيشتا تروري سلفر هنا زيري شيوات كم دلوكي هري مازنا قركرنا تغيير ديموغرافي دا شيكرن مستوطنات دا شيكرن يا هري شرما مازن جي اوا قالك دولتي عربي براد دنج بوا مستوطنات دا شيكرن وتلوا على باجي ميزه بك وحكمتاجي ميزه بك او حكمتاجي تم دايم بحث استيطانه اسرائيليه جبو فلسطينيات ك يعني عيبك هري مظنه طيبت كويت بانغوازي مر فيدريج بو كويت هنا شراتي برا بدا دولة تركي تغيير ديموغرافي لسر اخا كردا بدا شيكرن يا جي قطر شراتي تي برا بدا دولة تركي كو تغيير ديموغرافي الور بدا شيكرن يعني عادة شريك في جريمة
قركرنا كردا وقتل عام بين السري جواكا كرد كان دوا تصفية بكن زمان وا تصفية بكن يعني سياستك وصلت دن مشاندن جالك يعني جواكا عرب راستيج التوري موقف جواكا عرب لهمبر با إيريشا جيدايا بس تورن دولة عربة زيدا زلال نينن وتفهم كرن حتى عثماني تش جواكا عرب كرجي بله ديرو كي جالك مرو بخوينه يعني ديرو كوا جالك مرو باش بخوينه يعني يكو بيستو يك ضابطين آزاد يه ضابطين آزاد جوارات قوتن بيستو يك كس عدام كرد بيروت وشامي دا ونهاجي ججنا شهيدا بناف دكت peki na siyaseteki qirkirine li ser civaka Arab jî kirine li ser civaka Kurd niha dikin belê ji xwe de her tahîra demografî dikin wê rojê jî derdkevin televizyonê bê şerm û bê eyb Erdogan derdkevin ser televizyonê bila Sûrî meraqa bila zêde ew nebe bila Iraq ew nebe em yekbûna erdê wat xwazin belê ji xwe Heval Hesen yekbûna erdê çi halê çi Heval Hesen ji xwe ez hemhar Zaten zamanê Tirkî wirda tê xwendin waliyê Tirkî wirda waletiyê dike Heval Hesen gerdengî me dibîsî ji xwe ez ihtilala Iraqê dike ihtilala Sûrî dike Heval Hesen gerdengî me dibîsî ji xwe ez dixwazim her tîkildarî vê yekê pirsek ji we bikim niha herî dawiyê navenda mafê mirovan a Sûrî jî têkildarî vê yekê bilançoyekê ragihandibû û tê de gelek xalên balkêş hene weke we janî ziman navenda bajarê Efrîn ku xaka Sûriye alên dewleta Tirkiye li vir çi dike na eger em bêjin ji bo çetên xwe ji bo alîgirên xwe hatimin de ala dewleta Tirkiye çawa dibe li bajarek li ser xaka Sûrî ku di qada nav netwê de xaka Sûrî heye çawa dibe ku ala dewleta Tirkiye lê tê bicihkirin û li aliyeke din navên cihên Efrînê bi zimanê Tirkîn tê guhertin yani ev yek çawa dibe Magel ev yek tenê dikeve li ser milê rêveberiya xweser yan jî di vê êdî hikûmeta Şamê li hemberî vê yekê helwest nîşan bide ناد يعني اب سوجي حكومتها شامية ذاتا حكومتها شامية سيادة تنجبو ما بيجي يعني تكانجي نظام حكومتها شامية جهدار دكا işte reveberiya xwestar dixwaze Sûrî parça bike siyadeta Sûrî ji ortêrake ne ji reveberiya xwestar bina Sûrî bîst parça yani dilê herkes bizane be bila kes bila ziman dirêjiyê li ser welatbûna me welatparêziya me ya Sûrî neke siyadeta Sûrî dewleta Tirkî tecawüz kiriye dewleta Tirkî Cerablus girtiye Bab girtiye Efrîn girtiye Edlib girtiye niha dixwaze Kobanê bigire dixwaze Minbicê bigire dixwaze Sûrî hemiyê bigire dixwaze Şamê jî bigire hikûmeta Sûrî çira vê fehm nake ji bo ku Kurd mafê Kurda nedenê ji bo ku zimanê Kurda nedenê her tiştî firotine Tirka her tişt firotine Tirka Tirka niha emeliyen Sûrî parça kiriye bila dengê me bibîze hikûmeta Sûrî bila dengê me bibîze Sûrî parça kiriye Sûrî niha perê Sûrî nayê şoxlandin perê Tirkî tê şoxlandin elema Tirkiye zimanê Tirkiye xwendina Tirkiye waliyê Tirkiye pekî çi ye Sûrî maye ka bila hikûmeta Şamê derkev bibêje ev tiştê min Efrînê de maye yan jê bê ev tiştê min Idlibê de maye yan bila bêje ev tiştê min hundirê Cerablusê de maye tiştekî wa nemaye firotin ev erde em li vê dirê em dibêje ka em nîqaşê hîwarekî siyasî bikin em hîwarekî Sûrî bikin em pirsgirêka Sûrî çareser bikin tim modayî me tehme dikin ku hîn parçebînê dixwazin hîn dewletekî dixwazin hîn nizane dixwazin Sûrî parça bike we siyadeta Sûrî ew kiriye û behsa siyadetê dike ji bo me behsa siyadetê dike ama ji bo Tirka behsa siyadetê nake yani siyadeta Sûrî çi we zaten kê gotiye siyadeta Sûrî heye Sûrî parça bûye zaten kê gotiye Sûrî parça nebûye ana Cerablus elema Tirkiye zimanê Tirkiye Bab
زمان تركيا علم تركيا تهرى عفرين عني تشت تهرى سريكانيه جريس بي عين تشت peki çiye Suri durdamaya kabla Suri bebece tişteki mi durdamaya her ikim Rojavaya Kurdistan edat Bakur Rojlate Suri'da zaman herkes zamanı hata o bir de sistema terbiye bile sistema Suri heye emci karın amle ditir biden şoğlandın mı ne karın em karı amle dolar biden şoğlandın çıra neden şoğlandın jibo yak bu ne arde Suri jibo ko arde Suri parça ne be jiber ko ta amle goran ta terbiye goran te zaman goran ve çağıtı parça bine tuğazı bila herkes ve bizanı be Erdoğan derketiye televizyonu ev iri şey komel ser Bakure Suri kiri yani tabii zarukat khapene demek ki insana ki ahmak demek ki Erdoğan باور bike yani ancak siyasete de gabibe ahmak be tişteki dünyayı fahamna ki Erdoğan باور bike Suri parça kiriye ser adde parça kiriye ina gelek fasalin musalah anine khısına hendire afrine ina Cebhat-ı Nasr'a khısiyete de و dünya da böyle Cebhat-ı Nasr'a El-Kaide irhabe peki dünya bila mevkife gibden inşallah hiç mevkif neyinin neyinin amida ev tişte Türk diken be erekirna namne tevi tekirin nakha Türk nakha badayına o Türk ne kadar vatıştab seri khabike demek ki be erekirna namne tevi tekirin demek ki khazın terkibek icdaişe ve Cebhat-ı Nasr'a vilayetek icvaradı ve ahide bide çekirin demek ki hedefek o sahaya demek ki hedefek İslamik siyasi heye projem fahm diken peki irişe Erdoğan liser Bakure Suri çebo ki akıvi kes mevkuf bile nadan nişandan tel cihe nafte tkı cihe gazı tkı aleme birçi beyle aleme bir gaz beyle o pistracı valla difa'an anil nefs yani تبقى دولتك ضعيفة كان شخص دفاع عن النفس ذيك شو سلاح دس مدى حتى مشاري تركا بكن يعني سلاح الطيارات دس مدى انا مشاري تركا بكن دفاعا عن النفس يعني تشتكي كو انسان باورناك يعني وبشرا جيش خورا تشيروكا كي درخص اسطنبول نظام تقاندن شيبو تقاندن وخو عيار كريه يعني ابا تشيروكا زاروكي دي باورناكن يعني چوا سیاست مدار عالم وی باور دکه سیاست مدار عالم چوا باور دکه برجواندی و تداهنه نمر و راستی عالم را ببجن گره که روسیا موقف بده بلی کرن خواهد سوری پارچه ببیا نه گره امریکا جی موقف بده نشاندان خواهد داعش زیده ببیا نه گره که نظام سوری جی تجار جمره بحث سیادت سوری نکن سیادت سوری Suri parça bu, ameliyen parça bu. Jibove ki kes bila va gotine vala, o ahaftene vala. Civine istana temu dayim civine istana şedbe çedbejin. Em harsa mel ser yakbuna arde Suriye. Çe hazret ser ya. Yazat Suri parça kiriya. Ve yekitiya Suri maye, vahdat al-aradi Suriye maye. Yakbuna arde Suri maye. Suri zaten plan parça bu çuva yani. Yeko ne heşti Suri parça bebeğimin ne nizam karı bebeği min Suri parasya ve ne ev çete ko irol cem Erdoğan bebeği min Suri parasya Suri necme biya ne bebeği saha Daeş'i ve ne Daeş'i Şamira derketiye بل هم هر حوال حسن اسوي كي حوال حسن ما سوري باراس يعني قهرمانتيا ما هاتيا باراستن بل حوال حسن سماوي كي جواب برز بكم وكي وش يعني زمان دبكو يعني جرن هاري ببريا خسر ربان وقاده سوري ببان قاده ابابونا چتين داعش يا قاده كو هريما كو داعش لي زندي بوي دو خواست او بي اريش جهين جدا كربان دبكو اف هر سال دجي و دبكو اف قاسا كو دخوازن و وكا جدا كارم بدن نشاندا بارتي كرنا سوري بدن نشاندان او بكو و بيشي لوي بروجا داعش گرد دبكو هر ساوي ويابه يا ولاتين جدر و انگوان بشين يا حكمت شامي بيان يا دولت تركيا داير كربه دبس دمي اف بكو ونهشت
خیالین وان آنگوان بشن پروژین وان پیک وره سبب اوه سبب اساسی اوه اردوغان مانه دست بکا شورش سوریه ده بیرم مانه ام 10 سال ام ایش شورش ام زانی چوه یعنی دست بکا شورش دا اردوغان وکیلی گو از جامعه اموی نمیش بکمه بله و از حلب جی بگرم و از حتی کرکوک موصل جی بگرم عراقی وکیلی گوت مانه زمان خواهی وکیلی گوت کوچ از ظلامم اوم کو از پروژه رجلاتان آوینیا مازم پیک بینم از وظیفه دارم وکیلی گوتش عالم را ما عالم یعنی ما تلفزیونی گودار نکن وکیلی گوت از ایریشی لسر سوری بکمه حتی و چغید گو بشار ظلامه کی دکتاتوره ملت خود کجو گره کد محکمه دولی دا به محکمه کرد ناجید به تپرز گره کم بشار رنینن سیاست ها قاسجی به اخلاقی نابکی هول حسن هم به ويك اخلاقیه هول حسن يعني آلك إذا بيجي قالك مجرمة وآلك إذا بيجي برزقريكا بيراتونا أسكار برزقريكا خبيرة شارع سر بكم يعني أردوغان سياسته كي يقول خا بر باش ذا مشاندن يعني هل بك سياسته خا يجدر وذا تكشو بلا اعتراف بك سياسته ويجدر وتكشو وحمجي برخدانا روجاوا برخدانا باكور رجلات سوريا تكشوينا داعش اب هر كشي زانكو دستيويد علاقات داعش دهنا وثائق دست عالم دهنا وثائق دست مدى جانا دست عالم قشتي دهنا اوي نكر بخوش في خلاص بكي ونهاجي دعمه داعش دعمه جبهة النصرة ويريش لسر باكور سوري كرن ذات وظيفة دانه وظيفه دان اردوغان کو و وظیفه پیک بینن ايش بوي که لازمه ان في فهم بکن يعني پروژه و پیک نای پروژه دولت ترکی پیک نای نکاری عراق بگیره اساسا گره جيش عراق البرخه بده گره پشمرگی و دین البرخه بده بگو ته کروا بده تو ولات ما احتلال دکه کس جو دنگ خناکه يل البرخه ده كردن ورجعوا دا باكور رجلات سوري داجي كسي كل برخه بدن ان قال عرب وقال كرد وقال سريان واف قال حبيب هفدوره البرخه ددن حكومه جيب دنجه بله هو بيس عسكري ود هندري جبهه كشتن ناي جنازه خنابل يعني هق قاصد دولتك بي او سيادة بلا نماية او عسكرك دولتك دركي كشتن الدنيا خراتك بيس عسكري وهاتنا كشتن بريندارن خدان بلا الوادر ناكب وبحث سيادتك يا وتشتكي عجيبه تشتكي انسان مرو باورناك يعني دولتك وصل بك في حالي وبحث سيادتها سوريتك نا تبحثتك نا بل دردوره عفرين دردوره شعبا قرتنا سانكي ميرانكت امنا هيلن تشدر باز ببن سانكي ميراني كي بزعم مازنا هيك هلا بيج بلا ترك در باز نبن هلا جبهه ده بيج بلا ترك در باز نبن يعني ميران مو ولاتك وق ولاتي سوري دجمني هم ولاتي خو نديتيه دجمني هم ولاتي خو يعني مرو وصلوا هم ولاتي خو مناطق حلب حتى نهار بمازوطه مناطق شهبه بمازوطه والدنيا صار كهرباء وبلانين ميرانتيه اما لقال تركاجي خوش بوشه هوال حسن امورن قال تركاجي تماما سيادة سوري بله هوال حسن جر مروا قاسي تجمنتيا همولاتي خونا همولاتي تنا منا شيخ مقصود دقيقة تشتكي بيجي بله شيخ مقصود نه بارشكش حلبية وشهبة نه اخاته يعني تها قاسي مروا همولاتي خو تعذيب ناكا يعني اشكنجه ناكا خصنا زنداني دولة سوري او ملتا خصية زندان جي قريه يعني حقا سيجي معروف بوجدان نابه ابها مالاتي صبي ولاتي سوري بباريزن نه تركيش ترى بباريزن ترك نات خوازه عرض سوري الشوا لواء اسكندرون مجبيره وچو انسان حقاش ديروكا خوج قط مرو قطبي حقا سيجي مرو نزان نابه يعني سال 1930 نهار لواء اسكندرون انطاكيش دسته درخستن ويدي سوا و اخر كو خرنا دسته خوج دسته درخل
بله. جبو فيكي تنه ام هيفيا مد كيفا ولا تضا تنه هيفيا مد تنه دمدا هي وام با باجاراجي جيرا ناهله حتى يك مامال بله اول حسن نا عفرين نا جرابلس نا باب ولا تمي بله اول مش حسن خرباتي تدبج اب اخا من او اب ترور تدعم ترور اكيد دعم ترور تبحث ترور اجبارا بك ساكي انسانك زعف ديمقراطي اردوغان بارتي عداله والتنميه بارتي كي زعف ديمقراطي يدعم داعش كهنن بحث ارهاب اجمرات كان اف ولاتا ويش في قرجي حمي بيرزغار كرن بله حوال حسن از همه جبويه كيش وشقاس ايريش بكن بلا ايريش بكن بله اول اف حسن ولات بي او نام بله بي برخوادان وي كاس نكار دربازي في اخي ببه بلا ماش خوارا خوش نك از فيدري بگرم لا او تخوازه في ايريشه بكش بو فايدرين ما بدا بيركن بيرا مناچه هم عفريج بيرا مناچه جرابلج بيرا مناچه بابجي بيرا مناچه ادلبج بيرا مناچه ولاتي ما تعطي كتو ولاتي عالمي وتسردش شرطه سر عالمي فردك جبوي كي لازم قال ما هفقرتني اخوا ام خرط بكن دولتها تركيا ضعيفه نوصا خرطه بر اوا فقط نيرينا مدى دولتنا نتايل بشتن بله اجبروي كي وصا خواتخ قهرمان و از يريشي فر بكم و يريشي فر بكم اول حسن اجبركو دما مجدي بر بداوی و دچ از خوازم پرسا داوی جی د چارچوبه برخوادانی د اجبرکو شورش روجاوی کردستان نشانی هر کسی دا کو برخوادانی چا سرکفتنی بخوراتینه دسکفتیان د قزنج کرن نها وجه باوی که برفرهی هم حکمت شامی هم جی بدنگا ولاتین ناف دولتی و قلاویه که کرش خواج روجا د اوابونا ری بریا خاصر حتی نها گل افیک بیک آنی به برخوادانی افیک دست کفتی به دست خستن جبر وی کیش از خوازم د چارچوبه برخوادانی ده پرساخوی هری داویه جی جوا بکم نها هم برخوادانیا گل عفنی به طایبتی همین لشهبای به جهبونه کوجبری شهبابونه هون وی کی چاپینا صدکن او لالیه کدن ما گلو دم نهاتیه جبو عفرین جوی تاریتیا داگیرکریا دولتا ترکو چتین وی بر رزگار کرن دم هاتیه و دم جی ای برزگار کرن اب آخه دست چتا دا نامینه و ملت ما یه شهبای جی راستی جی اب 5 سال برخوادانه کی پرمازن به فداکاری کی پرمازن گریدان آخه آخه عفرینه گریدان آخه بدارا زیتونه اوه دفج آخه عفرینه برنده عفرين واخا عفرينه جبو قالي عفرينه تي شو معناه ظالم تي معناه كو ددلي ويدايا يعني تي في انساني تي قربك قشتي تي كرد حميه قربك تي عفرينه بيبي يانجي حتى يك كرد ما بيجي وي عفرينه بسطين برخدان وصايا برخدان نتيجه خوا وي اف چونه هنه کومه چته وكي اف كليه كل سر جنم كوم دبن كلينا ازو خنا بيوا چتا وكليه حساب دك مش بركو كلينا كليه كو دش جنم عالم تخون وجنم حمي قرد كان عين اون يعني دزيا عالمي هنك دز مزاني نويدري دبن ناوي ناونا تويدا دبن سها قانوني دا دخازوا چتا بپارزف چتا ناين پاراستن يعني انتقام قال عفريني ومظنبه انتقام ملاتي عفرينه ويش بوفا چتا پر مظنبه واف انتقامات شبابه 5 سال يعني هين زاننكو اف 5 سال البرخوادانه كي بهم باچه دبه راستي جي گله شهبای مرو کار ببجه گله شورشگره شری گله شورشگری پیکتینه اجبر چرا رغم برشيبينه رغم كو حتى حصار اردوغان وإيريش اردوغان تاني نبسه حصار نظام سوري جلسر وصاج البرخواد ده دفج اخو خبرنا ده اف بخوا دليل روحي ولاد باريزيه جريدانا اخي جريدانا نتوخا جريدانا اخا عفرينه ده اثبات كرن وقال شهباجي مانا والور
مسوگر کرنا رزگار کرنا عفرینیه بله مسوگر کرنا ویا یعنی مانا گله عفرینه جبو شهبای و راستی ده اثبات کرن جبو که گله عفرینه خو اثبات کر آلیه برخوادانه دا و ملت عفرینه جی گره که هندر شهباده باش خواره خستن بکه کو بکاره به و برخوادان آخوا daha خورتر daha بهستر بکاره به عفرین رزگار بکه و عفرین و به رزگار کرن یعنی نتنه عفرین باجارن سوری گشتی از بحثت کم اوی که هاتنا احتلال کرن و ده دست دولت ترکی دا نمینه شبو و هرکس و فهم بکه و هرکس گره که و دین برچا چه قاس هزه نام نتوی هبه و چه قاس هزه نام نتوی دسته که بدن و نکاره به ایرادا گله منطقی بشکنه اف هزه نام نتوی اساسا دولت ترکیه جسارتش ورد گره جسارتش هزه نام نتوی گره بله سلاح ناتو المدخل بلا سلاح حاميه كشف كينا يه ناتونا لهمبر قال منطقه شغلنا قال لك ناتو موقفك يبدا نشان ده باش تشرى سلاح الهمبر قال منطقه شغلنا تشرى رولك خرابين ليزيد وتشرى دعم داعش هاجر جدينا هاجر حقوق الانسان جديه انسان ودرتين كشتن تغيير ديموغرافي تكرن وكاسيكو دنج خابك حقوق الانسان يكو دنج خابك نينن المتحده يعني نتاوين يكبوي موقف تنا دمك يعني تشوى هيزا بهيزي ناتو بهيزي دولتي نام نتاوي باي ريشال لسر كور دمك شريكن يعني اف جشتي شريكن قركرنا جواكا كردا قركرنا جواكا منطقه دا يعني درت من تلفزيون وقت موقف ده نشان الراسي مرو شرمت كده بشرجي بحث ديمقراطي بحث وكافي بحث عدالة كده بله اول حسن يعني فدي مرو البرده فدي يعني موقفه وا بر شرمو كان يعني بجد شر بدولة تركيا حقي هي خبارد حقي شو خبارد حقي تركيا هرو ما تكوجه هرو قتل عاماتي نسري كردا هرو انسانات كوجه هرو طيار مسير الانسان مدني تخن روجانا تين انسان قتل دكان فكي كي خب بارز كي خوش كي ببارز يعني كي خوش كي بارز gerek ev zelal bebe parastın çiye gerek em tarif aviş nida biken yani بله بله اول حسن وكي مقدوره وك دولتها تركي مقدوره يريش سرهنا في موقف الدن نشاندن او نراستن يعني او سياستنا من تويجي نراستن جبروا كي لازم اعمل برخه بدن ونيرينا مدى افصل صاله 2026 هبون ونبونه يعني ام قالك اخو اثبات بكر شقاس ايريشي دولتها تركي لسر ما تشي بيجي برخدانا قال هيا اف ايريشي في داويه اثبات كر وقال ما البرخه بده وهيزن ما عسكري ريفا برياما والبرخه بده وام البرخه بدنا يعني ام بيرومت نكرجي ام بكر كولاتي ام نكرجي ام بكر ایدی گلی روجاوا گلی باکوری سوری آزادی داجیان دیگه نکار به آزادی بله اول حسن بله اول حسن دستلادار دو کولتی ساسری فرد بکه او چو بله اول حسن فرکو دما برنامج تقاده پشت منو چین ساعت هفته هنج قوالی مج و آگهین داوین دنوا روجه د بویرن هی و بلوچان ببینرین مرا پار و بکلی جگری هفسرکاتیا مجلس ساری ببر آری ببر یا خسر یا باکور و روشتات سوریه اول حسن کوچر میوانی ما بوش بونر خاندرین و ين درباري هم روشال عفني وهمجي بيدنجيا حكمتا شام وحلوستا لهمبر إليشن داجر كريا دولة تركيا ونرخاندرين كريم بجين جلش سباس و خبات خوش بو حسن كوچر بري بنرين هجا برخواداني سركفتني بخوارتنا اف يك برنامه طيبت ياكو ايرو دركتي بيش دا وكا غوتنا حري داويه بو ام ليفرت جيجين داويه برنامه خود بيشين حتى جاري كدن ورين فيشيا و بمنن دنا بخير وخشيده هر شد بختار